አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ ግን ክር አላቸው፣ ህሊና አላቸው። ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል። ዱጋዶሱን ከነቦደ እንደንዳሙ ጃ አብይ አህመድ አካ ጉያ ከሌሳ ፓርላማ ረት ያደ ከነቱዳን ዱበቴቲ ዱጋ ነምኒ ዶሱ ዱጋን ንቀለቲ መሌ ሂንጭቱ ዱጋዶሱ ነሞ አካ ዋንበዱ አከታይቲ ለፈኻውዳን ጀለሙሬ ተከተካን ከኒሜ አብይ አህመድ እንድሌን ዱጋ ጅርቱ ካን ከነዱራ ዶሳቲን ቱረን ሂሜቲ ይጅራ ማንም ሰው እውነትን ለጊዜው መሸፈን እንጂ ከናካቴው ማጥፋት አይችልም። ፋክትን እውነትን ዲናይ ማለት ጥሩ አይደለም። ዱጋን ኒ ጉያ ከሌሳ ዱበቴ ፓርላማ ረቲ ማል የትኒ ወንጋ ፈተንታቲ አሞ ዋኤ ወራና ወጂኒ ከነ ትግራይ ወሊን የሮ ደረዳፍ ገገፈማቲን ቱሬ ኢላልቺሴ ወራና ሰን ጋፋ ጀልቀበሙ ወራና ሰን እረቲ ወራኒ ኤልትራዳ ሂርማቲ አካ ቱሬ ሂሜ ወራኒ ኤልትራዳ የሮ ኑቲ ለፎታ ከነከና ቀበኑቲ ኑዱባን ዱፌቲን ዋና ከነከና ጎዳቲን ቱሬ የሮ መሰኑ ወለቲ ጋርፈናን ከኝሳን ለማን ጅዱ ቱርቴቲን ቱርቴ akka jedhu wayii fakkeessuudhaan kan inni dubbate gabaabdumatti Abiy Ahmed dhugaa jirtu himeetiin jira dhugaa dhossuun akka malee dhukkuba akka taatee fi dhugaan ni qallatti malee immoo akka hin cinne jala muree himeetii jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya Abiy Ahmed guyyaa kaleessa dhimmoota hedduu irratti paarlaamaa irratti yaada kannateetii kan dubbate hanga kana dura dhugaatii dhossaatiin ture baasee gama biraatiin immoo waa'ee filmaataa irratti wal qabachiisuudhaan haala nageenyaatii fi kana ilaalchisee gaafii gaafatameef shororkaan nageenyaa kun akka malee hammaataadha kana keessatti haala filmaata gaggeessina jechuudhaan namoonni gaafii gaafataniitiin turanii gaafii saniif ammoo yeroo deebisaa kennu Abiy Ahmed baay'ee nama ajaa'iba ሰላም በሚመለከት በቀደም ወር ሳይሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ28000 በላይ ታቦት ውጭ ወጥቶ አድሮ በሰላም ተመልሷል። ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ በዓል አክብሮ አንዳንዱም አድሮ እየተመለሰ ለአንድ ሰዓት ምርጫ ሲሆን ሰላም እንዴት ይጣፋል? Abiy Ahmed taabonni 28 ol nagayaan bahee bakka galaa jirutti filannaa sa'aata akka gaggeeffamtummoo nageenyi hin jiru jedhanii isin maal jechuudha. Kanaaf ammoo warroonni filmaata kanarratti hirmaattan carraa akka malee guddaati yoo xiqqaate warroonni filmaata kana dhiiftan ammoo waggoota 5 quba of nyaataatiin jiraattan jechuudha kan dubbate kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya mee dubbii isaa kana gama dhumaa irratti maal akka fakkaattu afaan oromootiin warri afaan oromootiin hin beekne gaggabaabsinee gurra isin buufnaa isa dura garuu yaada isaa kana kan jalqaba dhimma dhugaa ilaalchisuudhaan waa'ee waraana Eertiraa kan Itoophiyaa keessatti gaafa lola Tigraay san hirmaate maal jedhee akka dubbate gurra isin buufnaa dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaan afeerraa keenya kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftaniitti yaadda. በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም። gaafa jalqaba lola Tigraay wajjin eegallu yeroo shiree qabannutti waraanni Eertiraadha duuba waraana keenyaa dhufuudhaan manneen uummataa diiguudhaa fi wantoota tokko saamuu yeroo isaan eegalanitti lolli innuu fi isaan gidduutti eegaleeti jira jedha. አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። nuti garuu hin dubbanne gaafa nuti Aksum seennee bira dabarrullee itti fufiinsaan akkasumatti Aksum keessatti dargaggeeyyii yeroo isaan jumlaadhaan rashanan walitti gaarreeffannaan takkaa'oo atakaaroo lolaa nuufi isaan gidduutti babal'ateeti jira jedha. አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው። ውስን ኃይል ነበረ። ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም። ይሄ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም። ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ፣ አድዋ ሲዘረፍ፣ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ እንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ። የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ ግን ክር አላቸው፣ ህሊና አላቸው። ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል። ለምን ጉዳይ ሄደው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ፣ ሻዕቢያም ያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። አሉ አልሞቱ። እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ፣ ሊናገሩ ይችላሉ። ለክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ነው። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ በእሳቸው መፈታት ሲያቅተው አቶ ደመቀ ልክ ያለው አቶ ደመቀ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ በህይወት ስላሉ ለእምነታቸው ለሌላቸው ይጠየቁ ይችላሉ። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ያውቃሉ። ከነሱም ውጭ አሁን ሲስተም ውስጥ ያሉ 2-3 ሰዎች ልክ ያሉ
ታስታውሱ ከሆነ መቀሌ ልንገባ ጥቂት ሲቀረን የሶስት ቀን አልቲማተም ብለን አውጀን ነበር። ብዙ ሰው ሚስጥሩ አልገባው። የቸገረን እኛ ሽሬን ስለቅ ከኋላ ይገባሉ፣ አክሱም ስለቅ ከኋላ ይገባሉ። አሁን መቀሌ ስንገባ ደግሞ ገብተው ትልቁን ከተማ ዳሜጅ ያደርጋሉ ብለን ከነሱ ጋር አሁን በኋላ ከውቅሮ እናልፋለን ብትሉ ወያኔ ትተን ወደ እናንተ ነው የምንዞረው ውጊያው ብለን ውቅሮ ላይ የሚጠብቅ ፎርስ አስቀምጠን ነው መቀሌ የገባ ነው እንዳያልፉ ማለት ነው። ይሄ ጸብ ተፋፍሞ ሄዶ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም እንዴት ቲፒኤልኤፍ ሳይጠፋ እንዴት ትግራይ ሳይወድም ፊርማ ይደረጋል በሚል ነው የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው ጸቡ። ከዚህ ኃይል ጋር ነው እንግዲህ አንዳንድ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሆነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሀተው መለ አብይ አህመድ yeroo kana dubbatutti jara kana gartee afeerruma isaaniitiin naqitaate waan as keessatti jarri kun afeeramanii dhufanii maaliif jara kana agarree jirraa hin dubbanne garuu gaafa isaan aksuumitti waan kana godhanillee gaafa isaan shireetti waan kana godhanillee walitti gaarreeffannaan keenyaaf isaanii halolaa eegalee jira. Addigiraat yeroo dhaqanii warshaalee fi faabrikaalee garaagaraa yeroo isaan buqqisanii kaan balleessanii kaan saamanillee akkasumatti lolli nuu fi waraana kanaa xarafarra gaheeti jira jechuudha. Haa ta'u garuu waraana kana nuutu gartee nu gargaaraa jee fideedhaa miti. Wanni inni as keessatti dubbate. Tahullee garuu waraana kana akka isaan waan kana godhaa jiran isaan wajjin akka waliigaltee uumanii dhufanii waan kana balleessaa jiran argaati jirra. Waan kana gaafa isaan baballeessuu eegalan ammoo walitti bu'iinsi walitti gaarreeffannaan keenya fi isaanii babal'atee jee dubbataa jira. Tahullee garuu gaafa wanni kun gartee itti fufee haala kana yeroo maqalee seenuudhaa deemnutti bakka kanatti waan balleessanii aksuumitti akkana gootanii addigiraat akkana gootanii shiree akkana gootanii warshaa akkana balleessanii saamtanii humnaa ol dabarsanii jirtan gawaan kana oobaa nutti gootanii jirtan saamicha uummata irratti gaggeessaa jirtan ajjeechaa uummata ajjeessaa jirtan kana oobaa gootanii jirtan jenneeti gaafa maqalee seennu ammoo naannoo inni maqaa dheessan naannoo sanitti waraana keenya akka isaan bakka kana as dabruu hin qabne gara maqalee akka seenuu hin qabne bakka sanitti akka isaan eegan gooneeti bira dabarree jira. Waraana warra Eertiraa kana wajjin walitti bu'iinsi keenya hammaateetiin jira. Kanaaf je'eetiin jidduutti guyyaa sadii yoo qayyadatan taate wanni nuti waan akkana kanaa jennee labsineef suni humna Eertiraa erginee waan kana itti himnee waraana waasaamu waraana uummata ajjeesaatiin jiru kana akka nurraa dhaabuu fi gaafachiifnee maaliif nuti humna TPLF lolaa jirra waan ta'eef yeroo sanitti humna guddaa waan hin qabneef TPLF lolaatiin jirra humna lamaan loluu hin dandeenyu kanaaf deemnee kadhannee je yoo ta'an TPLF dhiifneet isinitti as garagallaa waan jiru gartee akeekkachiisa kanneenii fi yeroo ammaan tanaa gadduu andargaachoon wajjin hin jiru garuu yoo dhugaa sana kadhoosu taate dhugaan inni qallatti malee hin cittu sirrii isaatiifuu dhugaa kana dhossuu hin qabu sababaa nuti yeroo sanitti ergineef gabbahee ragaa nuu bahuu danda'a amma wallollullee waan jiru gadduu andargaachooti wajjin akka hin jirre akka walitti hidhatan qabnee fi kana kanaadha jechuun asirraa hubannu. Haa ta'u garuu gaddulleen dammaqallee ammaaf hin jiranii warra hedduu wajjin hin jirruu jee gabaabdumatti warra waan san keessatti hirmaachifnee erginee waan kana akka dhaaban goosif yeruma sanuu lolli nuu fi isaan gidduutti eegaleetiin jiraa jira. Dhumarra garuu ka wallollee qaceellotti ifaan ifatti wallollee eegee somonaa gideen dabartee ammallee lolli walitti deebi'amee waraanni walitti banamee waraanni Tigraay sachii gadoo dhufee nutillee maqalee qabachuudhaaf deemna jedhanii dubbiin oowwitee gartee hedduu deemaatiin turte booda waliigalteen Pretooriyaa mallatteeffamtu kanatti yeroo nuti waliigaltee kana mallatteessinu TPLF waraana kana gartee hanga kana duguynu malee fin'u malee nagayni akkamitti bu'uu qabaa waan jedhu irratti wal dhabdee guddaa nuuf isaan gidduutti dhalattee je'eeti dubbate amma Abiyyi Ahmad. Jowaar Mohammadillee kanuma kan inni dubbate. Jara gaafa duraa waliigalteen isaanii jara kana ni balleessina waan jiruu waliigalanii akka waan kanatti seenaniidha kan inni Abiyyi Ahmad jala muree bakka kanatti isinitti hime adda baafattanii ammaan kana. Abiyyi Ahmad jala muree isinitti hime akkanallee jee dubbatu baatu waraa TPLF kana wajjin dhoonna jechuudha waliigaltumaan seenanii haa ta'u garuu waraanni kun isaan duuba deemee waan gartee uummatallee miidhuuf manneen namaa waan zarafuuf waan akkana kanaa waan gugguduuf jecha walitti bu'iinsi keenya eegalee lolli nuuf isaan gidduutti eegalee atakaaroon lolaa nuuf isaan gidduutti eegaltee tahullee garuu jarri kun waan dhaga'uu didaniif dhumar maqalillee akkan seenne goone gaafa nuti waliigaltee Pretooriyaa mallatteessinu ammoo akkamitti waan kana gootan jechuudhaan daranuu lolli nuufi isaan gidduutti wali gaarrifannaan ifa baatee Jowaar Mohammadillee kanuma nuufi gargar cituun keenya warra Eertiraati wajjin walitti bu'uun keenya kana humni kun humna gartee isin balleessuu barbaadu haa ta'u garuu ja warri TPLF tokko waraanni TPLF tokko ummata gartee akkasitti ummata gartee Tigraay balleessuu barbaadu kana takka ummata Tigraay haala saniin qabeenya Tigraay fi kana gartee irra tarkaanfii fudhachuu barbaadu kana akkana godhuu barbaada jechuudhaan kan inni dubbate kana jechuun hoggaan asirra dhaabbadee waan kana laalu ani gaafa san akka firatti gartee jara kana dhoonna jedhanii wajji seenaniiti jarri gartee gaa waan wajjin eegalle waan wajjin nuun jette san gaa hin goone humna kana hanga dhumatti balleessina waliin jennee walitti waan kana goone gaaf san hojii san seenne
خناف جري أمانتنا ديبي جلسني وجين ساوجين تاني أبي أحمد أون نوان جوتي أسجر جل وانتي لا لا ما وان كانوا بدا أبي أحمد أكملتي وان كان يادي تيبي اللي فتوكو توكو أكنا ومن تجراي ومن خين ومن خبجمان تجراي ها ومن تخيرنا تيجا وانا كنا اللبسو جيتين ديدي لا ميا ومن تجراي وان كان الدبا فدامي جيتي دبتات إنجرا دبين يجيب دورة فكاتي على كل حال حق أصلا همي جرا دوغارسو وان بدو رجيه دبتات إنجرا hedduu dubbiin isaa tun akka malee ijoo taatee guyyaa kaleessa irraa dubbatamaatiin oolte warri afaan amaaraa beeytan sirriitti hubattan jeetin abdadda ትግራይ ህዝብን የሚጎዳና የሚጠቅም ነገር ይሄ መንግስት ነው የሰራው ወይስ ቲፒኤልኤፍ? ሁሉም ቲፒኤልኤፍ ላይሆን ይችላል። አክራሪ ቲፒኤልኤፍ በሚል ሊወሰድ ማን ነው የሚለውን ዛሬ ብዙ ኢሞሽን፣ ብዙ ፕሮፓጋንዳ፣ ብዙ ውሸት ስላለ ችግር የለውም። ነገ ግን ታሪክ ያወጣዋል። ማንም ሰው እውነትን ለጊዜው መሸፈን እንጂ ከናካቴው ማጥፋት አይችልም። እኛ መጨረሻ ፕሪቶሪያ ስንፈራረም መቀሌ ለመግባት አንድ ቀን የቀረን አሸንፈናል። ጦርነቱ እንደምታውቁት ያለው ግን ምንድነው? መቀሌ መግባት ድል አይደለም። ህዝባችንን ማንጠብቅ ከሆነ ተመልሶ ይዘረፋል፣ ተመልሶ ይገደላል። ያ ከሚሆን ሰላም ይሻላል። የኛው ህዝብ ነው ከሚጎዳብን ይቅርብን ብለን የወሰን። ዛሬ የቲፒኤልኤፍ አንዳንድ ሰዎች ያላቸውን አቋም ሳይ ምን ያክል ህዝባቸውን እንደሚጠሉ፣ ምን ያክል የህዝባቸው በደል እንደማያማቸው ነው የሚገባኝ። ድሮም ብያለሁ፣ አሁን ደግማለሁ። እኛ እውነት ስላለ በቅንነት ለህዝባችን ማገልገል ስለምንፈልግ ቲፎዞ ባይጮህ፣ ሶሻል ሚዲያው ባይጮህ፣ አክቲቪስቱ ባይጮህ፣ እውነተኛው ፈራጅ ግን ስለሚያይ ማንም አያሸንፈንም። ማንም nuti gartee sababa ummata Tigraay fi yaanneef ummanni kun ummata keenya ummata kana miidhuu hin qabnu kasilaa gartee naannoo Tigraay san maqalee deebinee qabachuudhaaf guyyaan ta'u qofti nu haftee nagaa ummata keenya kanaa barbaanneetii dhiifnee ummata Tigraay kanaaf mootummaa kanaatu hojjetamoo TPLF tu gartee hojjeta TPLF hundallee jechuu baannu garuu TPLF gartee warra ammaan tana deebee jira akkas hin godhu barbaadu warra waraana Eertiraa kana wajjin walitti hidhate kana hundallee jechuu baannu akraaroota tokkotu jira warra kana moo mootummaa kanaa hojjeta hanga fedhe gartee dhugaan dhokattullee dhugaan hin dhokattu dhugaanni qallatti malee hin cittu eenyutu akka hojjetu miidiyaa fi ololoota garagaraatiif waan adda addaatiin yoo gartee wanni fedhe nurratti deemamellee abbaan dhugaa rabbi qofa rabbiin dhugaatan ammoo argaatii jira eenyu akka ummata kana hojjetu dhugaatu mo'ataa dhugaan lafa jirti yoo arraan tana dhokattellee seenaan ni baafti kana waan ta'eef ummanni Tigraay akkasitti beekuudha qabdanii jechuudhaan kan inni asirratti dubbataatiin jiru waan dhugaa qabnuuf ammoo dhugaa qabannee waan deemnuuf ammoo humni nu hinjifatuu danda'u tokkolleen hin jiru jaadha boo abbechuun ቲፒኤልኤፍ በኤርትራ ወታደር ዘረፋን እንዳይካሄድበት ስንጠብቀው ኖረን አማራ ክልል ሲገባ ቲፒኤልኤፍ ያደረገው ነገር ያሳፍራል። ፋብሪካዎች አፍርሷል፣ ትምህርት ቤት አቃጥሏል፣ ባንክ ዘርፏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ነበረ በብቸኝነት ቲፒኤልኤፍን አባሮ ሻቢያን ሳያስገባ መቀሌ አንድ ቤት የፈረሰ አታገኙም። አንድ ቤት ቲፒኤልኤፍስ ቢሆን አማራ ክልል መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ነገ ለሚቀየር ታሪክ አስፈላጊ ነበር? እንደዚህ ያለው ኢትዮጵያን ያላስቀደመ ለጊዜ ድል፣ ለጊዜ ሳውንድ ባይት፣ ለሚዲያ ጫወታ የሚደረግ የፖለቲካ ስብዕና በዘላቂነት በራሳችን ህዝብ ላይ ጉዳት የሚያመጣ ብቻ ሳይሆን በታሪክ መነጽር ሊገባው በየነን ዛሬ ታሪክ እንዳነሳቸው በታሪክ ውስጥ ይነሳል። ታሪክ አያዳላም። ምን አይነት የፖለቲካ ስብዕና ነው የተገነባ ያለው ያላችሁኝ እንደሆነ ፈረንጆች ዴማጎግ ይሉታል። ዴማጎግ ፖለቲካል ካራክተር ያላቸው ሰዎች ወደ ፖለቲካ ሊደርሺፕ ሲመጡ የሚያስቀድሙት ምክንያት ሳይሆን ኢሞሽን። ለምሳሌ የወልቃይትን ጉዳይ እንዴት እንደምንፈታ በህገ መንግስት አግባብ ብለን ከተስማማን በኋላ ወልቃይት ካልተመለሰ ተስማምተው ፈርመዋል። ይሄ ዴማጎግ ነው። በትንሽ ስሜት ህዝብን ለመቀስቀስ የሚደረግ ነገር ማለት ነው። ዴማጎገሪ ቀላል መፍትሄ ነው የሚፈልገው፣ ዘላቂ መፍትሄ ላይ አያተኩርም። ቀላል መፍትሄ መፈክር፣ በመፈክር ለውጥ ይመጣ ኖሮ ባለፉት 50 ዓመታት እንደ ኢትዮጵያ መፈክር አውጪ እኮ አልነበረም። በመፈክር አይደለም ለውጥ የሚመጣው። ይሄ ዴማጎገሪ ነው፣ አደገኛ ነገር ነው። ተቋም ማፍረስ፣ ከፋፋይ ሐሳቦች፣ ትረስት ማጥፋት የመሳሰሉ የዴማጎግ ካራክተር ያላቸው ፖለቲካል ፐርሰኔል የሚከተሉት መንገድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጉዳይ እያፋፋመ ያለው። በዘላቂነት ድል ያመጣሉ ወይ? በፍጹም። ለምን? ፕራግማቲስት አይደሉም። ፕራግማቲስት ማለት በየቀኑ ያለችውን እድል በመልካምነት የሚጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም አንድ ወንድሜ ሲያነሱ የሚሰራው ቤት ለሀብታም ብቻ ነው አሉ። እኔ ያዋሪ የሰራሁት ለሀብታም ነው ነው። ይሄ ዴማጎግ ነው፣ እፍታ መውሰድ ነው፣ ፋክት አይደለም። መጥፎ ባህሪ ነው። ባይዘው ፋክትን እውነትን ዲናይ ማለት ጥሩ አይደለም።
abbichuun itti fufiinsan waan dubbate qaba. Yoo yaadatan taate yeroo sanitti waraanni Tigraay illee yeroo sanitti deemee naannoo Amaaraa seeneetiin ture. Yeroo naannoo Amaaraa seenu kana ammoo deemanii qabeenya guddaa zarafanii, baankota zarafanii, manneen barnoota gubaniitiin turanii, warshaalee garaagaraa balleessanii kaan zarafanii akkana godhanii jechuudhaan kan nuti gartee akkasitti isaan eegaa turre isaan ammoo waan akkanaa deemanii isaan irra dalaganii wanni kun ammoo waan sirriitti jettanii yaaddanii sirriidhaa miti. Kanaafi Itoophiyaa keessatti siyaasa akkamtu dalagamaatiin jira jettanii yoo kana gaafatan taate siyaasa dimogoogii jechuudhaan dubbatee afaan faranjiitiin yaada kannatee siyaasni kun ammoo siyaasa miiraan socho'uu fakkeenyaaf ammaan tana waan akka walqaa'isan fa'aa walii galtee wayii wal farramneetiin turre haa ta'u garuu wanni kun lakki hin farramne yaanii dhossaniitiin dhugaa tana dhossanii ummata kakaasuudhaaf itti fayyadamanii wanni akkanaa kun ammoo siyaasa miiraan socho'uudhaaf miiraan deemaniitiin gartee wanni godhatu Itoophiyaa tana keessatti hojjetamaatiin jira wanni kun ummataaf gara fuula duraatillee gaariidhaa miti waan jiru yaada kannateetiin dubbatatiin jira gama biraatiin kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya abbichuun guyyaa kaleessaa dhimma filannaa irratti dubbateetiin jira filmaata dhufu kana haala nageenya hedduu hin jirre kana keessatti akkamiin akka gaggeeffamuudhaaf ta'u gaafii dacha keessaa gaafatamteetiin turtee filmaata kanarratti hirmaachuudha qabdanii filmaanni kun filmaata akka malee bu'a qabeessa jenneeti yaannaa nageenya ammoo isin gartee taabotni haganni bakka bahee nagaan galaatiin jirutti saabonni 28 ol bakka nagaan bahee nagaan galaatiin jiru taabota 28 san duuba ammoo namoota miiliyoona meeqatu duuba jiraa hubachuudha qabdanii gannaan akkasii ximqatiin akkasii akkasuma ammoo irreechaan akkasii jechuudhaan ayyaanota namoonni baay'inaan irratti argamee adii uffatanii adii fakkaatanii bahanii nagaan galan kana hunda osoo agartanii uummanni akkasitti haala saniin ayyaana nagaan bahee kabajateetiin galeetiin jiru kun sababa nageenyi hin jirre jedhamee fi sa'aa takkaaf gabbee filannaa gaggeeffachuu dide jettaniitii yaaddanii kanaaf kun waan hin fakkaanne namoonni filmaata baranaa irratti hirmaattan carra qabeessa bu'aa guddaa argattan jenneeti yaanna namoonni ammoo filmaata kanarratti hin hirmaatin yoo xiqqaate waggoota shanan dhufaniif quba of nyaataatiin jiraattan jechuudhaan kan inni dubbate kanaasuma irratti isinii gabaabsaa afaan Amaaraatiin waa inni yoo dhaggeeffachuu barbaadan kunooti dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan ammallee afeerraa keenya አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ ባለፈው ካለው በእጅጉ የተሻለ ነው። ምርጫው ይደረጋል፣ ምርጫው ሰላማዊ ይሆናል፣ በምርጫ የተሳተፉ ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ ያልተሳተፉ ቢያንስ 5 ዓመት ይቆጫሉ። ሰላም በሚመለከት በቀደም ወር ሳይሞላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ28000 በላይ ታቦት ውጭ ወጥቶ አድሮ በሰላም ተመልሷል። 28000 ታቦት ሚሊየንስ ከኋላው አስከትሎ ማለት ነው። አዲስ አበባ እኮ አይደለም በድፍን ኢትዮጵያ በቀደም ገና በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው እንዳያችሁት ነጭ ለብሶ ነጭ መስሎ አክብሯል በየቦታው። መስቀል እንደዚህ ነው፣ እሬቻ እንደዚህ ነው። ባለፉት 6 ወራት ዘመን መለወጫን ብዙ አለን ብለን ብንተው መስቀል፣ እሬቻ፣ ገናና ጥምቀት አይነት የማህበረሰብ ባህል የሚከበርበት ውጭ የሚከበርበት ባህል በድፍን አፍሪካ የለም። ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ በዓል አክብሮ አንዳንዱም አድሮ እየተመለሰ ለአንድ ሰዓት ምርጫ ሲሆን ሰላም እንዴት ይጠፋል? የሞኝ ዘፈን ሁልጊዜ አበባዬ ነው ይባላል። የሞኝ ዘፈን ምርጫ ሲደርስ መንግስት አደርጋለሁ ካለ አታድርጉ፣ ሰላም የለም፣ ኑሮ ውድነት ነው፣ እንትና ጸጉሩ ተመልጧል ይላሉ። መንግስት ኮሮና መጥቷልና ትንሽ ወራት እናቆይ ካለ የለም ምርጫ ማድረግ አለብን፣ ካለ ምርጫ ህገ መንግስት ይበላሻል፣ ዲሞክራሲ ይበላሻል ይላሉ። ለምን? ሽግግር መንግስት። በየትኛው የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ምርጫ ሳይደረግ ቀርቶ የሽግግር መንግስት የተፈጠረው? ኤርትራ። የት እናውቃለን? ከየት ተማርነው? ይሄንን ምርጫ ተደረገም አልተደረገም ተጎጂው ምርጫ ተወዳድሮ እድል መሞከር ያለበት ኃይል ነው እንጂ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት አይደለም። ይሄ መጥፎ ልምምድ ነው። ጅባለና እንዳትበሉ ምርጫ አታድርጉ ብሎ የሚቀሰቅሱ ብዙ አሉ። ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም። በአንድ መደር ወጣቶች የሩጫ ውድድር ያደርጋሉ። ባረጉ ቁጥር አንደኛው ያሸንፋል፣ ባረጉ ቁጥር አንደኛው ያሸንፋል። እንደማያሸንፍ ስለሚያውቅ አንድ ቀን ዘይዶ መጣ። ልክ ሩጫ ተጀምሮ ሰዎች ሞት ሲጀምሩ ጅብ መጣላችሁ አለ፣ ጮኸ። ወደፊት ይሮጥ የነበረው ሰው ጅብ መጣ ብሎ ወደ ኋላ ተመልሶ አልፎት ሄደ። እነሱ ወደዛ ሲሮጡ ወደዚህ ሮጦ ቀደማቸው። አሁን ጅብ አለና ምርጫ አትውጡ፣ ከዛ ሽግግር መንግስት መጥቶ የቀደም እንሆናለን የሚል አደገኛ በሽታ በወንድሞቻችን ጭንቅላት ውስጥ ገብቷል። ይሄ ጠቃሚ አይደለም። ምርጫ ጥሩ ነው። ፐርፌክት እንኳን ባይሆን ልምዱ ጥሩ ነው። ፐርፌክት ላይሆን ይችላል፣ ግን ልምድ ጥሩ ነው። በእኛ በኩል ያለ ኮሚትመንት ግን በዚህኛው ምክር ቤት በእያንዳንዱ ክልል ምክር ቤትም ብዙ ድምጾች እንዲሰሙ መንግስት ይሁነኝ ብሎ መስራት አለበት። ታች በወረዳ አካባቢ የተባለው ይሄው አቅጣጫው በዚሁ ይሰራን ያለ ነው። ምናልባት ግን
እርሱ ያሉት ችግር ካለ እንፈትሻለን፣ እናስተካክላለን። ዋናው ጉዳይ ግን በፍሬያቸው ታውቃቸዋላቸው እንደሚባለው በውጤቱ ይለያል የእርሶና የኔ አቋም ማለት ነው። እና ምርጫው የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ያልተመዘገባችሁ ተመዝገቡ፣ ያልወሰናችሁ ወስኑ። ሰፊ እድል የሚገኝበት ምርጫ ስለሆነ መወዳደር ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ።